Dalje nastavljamo lijepom informacijom i lijepom pričom. Odnedavno u Kragujevcu postoji elektronski magazin za kulturu i obrazovanje Serbum. Pokrenuli su ga studenti Filološko-umjetničkog fakulteta Univerziteta u Kragujevcu i to sa ciljem stvaranja jedinstvenog kulturnog prostora u krajevima gdje žive Srbi. Među njima su i one informacije iz Mi nismo Republike samo Srpske. magazin. Mi nismo samo magazin, mi smo ideja proistekla iz očajnog duhovnog stanja, iz nikad ostvarenih ciljeva, ideja povezivanja, obrazovanja, ljubavi i delanja, poručuju mladi intelektualci okupljeni oko ideje Serbuma. Žele, kažu, da dignu glas protiv letargije koja je ovladala ovim prostorima poslije olujnog raspleta prošlog vijeka. Serbum je nastao kao jedan od načina da se pojavimo uopšte u javnosti i da predstavimo naše ideje. Ideje Serbuma jesu pre svega promovisanje kulture i obrazovanja kod mladih i stvaranje jedinstvenog kulturnog prostora na Balkanu, ovog našeg prostora kulturnog, gde smo želeli da ostvarimo povezivanje sa našim ljudima i zapadno od Drine, u Crnoj Gori, u Srbiji i u Makedoniji, na primjer. To smo u nekoj meri i uspjeli. Ideja stara više od 1,5 godinu pred korisnicima interneta našla se prije nešto više od mjesec. Pripremili su i specijal posvećen Danu Republike Srpske. To je prva aktivnost koju smo planirali za ovu godinu. Specijal će obuhvatiti mali broj članaka. Naravno, ne možemo izaći iz okvira internet portala, odnosno ne možemo izaći iz okvira elektronskog magazina, ali tekstovi će biti posvećeni Republici Srpskoj, odnosno stvaranju Republike Srpske, ono što ona danas znači za taj prostor, otprilike. To je prva aktivnost. Naravno, slede nam i aktivnosti koje će biti vezane za nešto što neće obuhvatiti samo novinarstvo. Naravno, želimo da predstavimo omladini. Pred svega ćemo se baviti književnošću i jezikom kao glavnim problemom, sa stožarom naše kulture, s obzirom da je poprilično ugrožen u poslednje vreme i već smo stvarili dobre kontakte sa profesorima koje takođe interesuje ova priča, koje je isto potaklo da počne da razmišljaju i da sa nama sarađuje. Već u prvoj nedjelji postojanja sajt magazina Serbum imao je više od 1000 posjetilaca, najviše iz Srbije i Republike Srpske. Sami su finansirali početak projekta, a sad očekuju pomoć i podršku, kao i nove saradnike. Pozivaju i mlade iz Republike Srpske da im se pridruže. Želeli bismo pre svega da postoji jedan kohezivni prostor, da svi jednostavno da postoji bolja razmjena informacija sa svih strana, mogućih da se omladina poveže, da omladina konačno izađe iz neke letargije koja nas je na neki način obuzela posle ovih turobnih dešavanja iz 90. godina, po koji nas i dan danas prate. Otprilike to je nešto što bismo htjeli da pokrenemo omladinu i da razmišljaju u tom pravcu. Namjera redakcije je uvođenje kulturne politike u medijski javni prostor koji je sada okupiran raznoraznim neadekvatnim sadržajima. Žele da iskoriste i unaprijede tradicionalne vrijednosti obrazovanja i kulture i da ih ustroje u koraku sa savremenim potrebama i problemima. Krajnji rezultat bi mogao da bude pre svega da se oformimo kao udruženje građana. To je otprilike jedan od ciljeva, kapitalnih ciljeva za ovu godinu, da bismo kasnije mogli da konkurišemo na određenim konkursima za projekte, da bismo mogli da realizujemo neke naše ciljeve. Između ostalog, volili bismo da se pojavimo jednog dana i kao štampano izdanje Serbum magazina. Serbum je cjelovita ideja zasnovana na obnavljanju i očuvanju tradicije i tekovina savremene civilizacije, ideja o potrebi kohezivnog elementa i ideja o zaštiti rasijane zajednice na kulturnoj mapi svijeta, koja konačno zaslužuje povezivanje, kažu u redakciji magazina. Energija ovih mladih ljudi, za koje je stvaranje suština postojanja, budi nadu da stvari nisu sasvim izgubljene, čak ni kada se tako čini.